Tangyang namin itu Tuhan. Saya dipas-pas Tuhan mana niula di tanganmu. Asa martaba-taba, dia na budak. Roh siya akan niula di tanganmu na anak guru. Asa lambar gada mo se, naik pasa atau munay. Wakka hula-hula muna dari ngapulong. Ima, tangyang namin ang buru. Betul lah. Mau lihat ya mak, jadi tator sobat ya. Bersama tu lah. Dogu mabirem itu lah. Jadi bre Oma puncak ini sa diplomona pasu-pasu siap tulang. Jadi sonari naik ujak konon nami mahamu bere doto buru tutongan ibagas munga asa hot mergulang-gulang di pos dirasang-rangsang persari piong muna tutik di nanaing roh di bata memasu-masu di bata ng mga lehon na uli na rin sudi ito nga di pagdalanan rumah tangga Pumas do opung bandokono dohot tulang jadi dibaga sa pos di roha duko jakok kami ano keluarga mon hobre tuto kani bagas walau secara simbolis di saat naong dibagas semua bereda. Ya betul. Ima saha di pasu-pasu nasihat di bata. Iya, madu tuh. Keluarga pun. Jadi amak permusik nami. Gabi amang, gabi. Ala nagujak koron nami nama mere nami do puro nami o. Gabi na uli amang. Ito nga di bagas na. Bada mang madyo musik na ho partusin.
Bison Aik si tio-tio Namar haroroan sian asido tolong derohan itu Asah giat Jadi Tio sudah kaulah muda dos perhata tatur magja kursi Bos rohan Ay naman Tio-tio patio sudah kita akan naman karya juto. Inu ba bereda Abe Darong martang yang kasi Bano Hatai tangiang di isa na kinamandok kami tangiang. At tu si hataw te.